Mo ye campaign ese yin Dr. Bawumia nsi na yemfo obi from Brana. Aha saafo no. Oma set a big trap at the ama the current executives, MPP executives, polling station, electoral area and the constituency executives. Na mono muni ani nan nti mu adwene ma so politics we here ni nan hu no wahunu ne ekọ ne eba but some of us say na de bia meka no ye be guide delegates say no be make the right choice in the interest of MPP until we are current executive fit the polling station electoral area kosi constituency ti asem na meka ne very important e be boa wan kasa now you see omo si ento abantia Dr. Bawumia no asemu a womo can reason omo de man say Dr. Bawumia ntimi anwi ni 2024 elections no nti onye winnable candidate yin ni nsi nchen na emfa obi for from bra now you see asem na omo ka no mubo mu hu musuo na mo fall for that mischief na mo koto abatia Dr. Bawumia mo an be ha mo because omo di free Dr. Bawumia so a omo de ba mo so sa reason na womo de mase ento abanti a Dr. Bawumia no omo di free Dr. Bawumia so a womo de ba mo so aba ye de botachi no ye beje de aboba na se nyensuo ye na sa na awia enso beye mu eduru mo so na mo call for elections current executives wa we polling station executive constituency executive electoral area coordinator a person ukura wo position mu ana se wo kọ wani mu saafo no eduru sa time na sa nkrofo yi a omo si enyi Dr. Bawumia mfiri won omo ana omo beba the same reason aba say mo the party no efri power equal opposition enti yenyi mu mfiri won ne mfo obi for from bra fi say mo ye incompetent. That is what they will say. That is the argument they will make. And no ne trap o ma set ya mamo na mo orphan constituencies mo kra de mo asem e mobo mo constituencies na seat ni MPP dey a lose ye in 2024 mo kra de mo asem e mobo kra because mo no campaign a mo be ye tia mo ne say mo enye presidential elections ne nko na mo ye lose ye mo sia ma ya hwiri seat. That is the excuse, that is the argument they will make against you and omo de be hwan mo to akonya intimate. Sometimes I am who current executives are almost support other candidate na omo ye ni yentu Dr. Bawumia yenyi ni mfiri oyemfo obi mba aya na omo ho ye mesere omu nim se omu sigalo a ye be hange omo ankasa woso omu nim se omu tu amana omo ankasa na ekwa akotom omu nim se omo anu asem no it will be used against them san asem na omo ka no obi a one pair of asem will use the same argument to remove them from their current position ni omo seat. You see, Dr. Bawumia is your cover. I'm telling you. If say you don't look at the actual facts, say elections now you lose you know, it was apathy caused by Kennedy Japan and then Nkrofo. How omo incited grassroots ni create apathy, create hatred for Akufo-Addo na aban and Dr. Bawumia as a person ana afin so appointees bi omo ne ye ne se ne omo ne grassroots for ne relate ye obi ti se aboa papo Ernesto Wusu Bempa okopa adwuma wo ne ho age se one wo dansa sa ansem no se mo amhu se no ne ye melusu ye na mo de kwahye Dr. Bawumia na mo to abatia Dr. Bawumia. You see sa asem na sa excuse na sa reasons na obi nso de bema abehwan woto akonya e wo polling station ho e wo ye electoral area honom any constituency honom nti banyansafo ye bunebe ye nka na sem wo se Dr. Bawumia me ye lusu ya nti koto abetia na after no ye polling station electoral area constituency elections na enkrofon so the same argument ebeba ba behwan woto akonya nti mu de mo ntra o for it is possible. Now saying some be akoswa me ye madwe say political I mean kabi. It's an say yan for best so 8 years a twem for the past 8 years and ma esisi ni ehu bi da. Na ne nyina ne say nkwala resource BC resource buy no mo beko senior high school si. Resource here buy ya ehun sem bebrebe school placement buy ya eno so be si sabre kro bi kra nya school be si sabre obi nya school me so kodru Greater Accra natwa ase ye a rally ene wo ho udru Kumasi natwa beka se ye rally na enra honorable Joseph Azuma MP for Akrofrom constituency or NDC ni beka no Asempa FM say ono as MP or dey akwa admission dey ama akwala wanya school
I want to so we 30,000 Ghana cedis. Can it is 300 million and son a 1 year admission at the amount what they call SHS. Now maybe so now bo PhD we can university say university fees yes yeah. Utua common admission they call SHS. Utua 30,000 MP more. Utua 30,000 Ghana cedis and son when admission the amount kwala school. Now utua 30,000 ni we so afei na akwaje prospectus ene ye name ma tom di ko school awofo de ntimi nka so na wo ye headmaster bi wono kasa ne yenhwa de wo ye headmaster bi wono ne kasa ne yenhwa de awofo de ntimi nkasa obi akra because wo ye kwadwe so be kasa adwuma ban ready bedu no to obi ntimi nka ho asem na hihye omo Saturday 18th na ban hye se nkwala na first years ni nyina nko school omo kodu school mu prospectus omo toye me se bi toye atonkonwa enyina aka ho ena omo di ko school omu kodru school mu on so I say teachers motivation fee PTA levy hwan levy sahodo a mamefo ni tua no levy sahodo a mamefo tua sika hodo mu tua na mebizo school na ye call no 2018 and 2019 they different from the obokwa na fiwe na na Abraham me ko school 3 years men tua PTA dues da ana nkwala ko school tua 600 cedis for PTA levy dia na mo de ye ana me da bia me kan yo me ka kire mo se ye ka say ye free na mudi atem ana eno kra na am ye bo man ne ka ana eno na chese ama o man na collapse ene awofo ni betimi atua na betimi atua de kra na mo se ha mo medi am political be kama ye munya nwuhwe eno a GS de krata beto bonte so ya awofo na wo de obe ko do school na ka setua PTA de levy bia o be ka setua bia mentua levy bia na GS nka nkire obi a se school bia se o mo gigi levies bia mfiri awofo de na sasi Ghana awofo na igi nyina GS enya awe na say Ministry of Education nya awe na mpese mbisa GS any Ministry of Education say na mo nya awe adenti na mo andi kan issue krata nka nkira awofo ne say so odi akola ni ko school mentua 1 cedi woman awofo ko tua sika 600 900 cedis ebi tua accommodation fee ebi tua feeding fee anso na tua PTA levy edi ade na mo diska na ye na edi na free SHS na matani ni ntu eti reset na mo promise ye be reset ye free SHS ye no na ye sa accommodation levy any feeding levy any PTA levy na mo jeje na na madawromo honorable Haruna Idrisu papa we dey am nkan wasem p because me pe wasem mesre se for na isi from na schools ahodo na o magistrate ka mo refund me kai Asanteman Senior High School 2019 o mbeka chesi entua PTA levy 90 cedis omo mutua me mentua me ma me kra ma mbo na mane omo tua ye any 2 weeks ana headmaster sade ba say mo amotua ni na magima de aban se ma enji PTA levy bia eti bizan say Asanteman Senior High School dey different from other schools no mo ji scanner na free wo besi sabre obi na okwa Asanteman ya wotua PTA levy eno de nya school ni bi mama mumfa ene ye sika de infrastructure e de ade bia aban so be provide MPP aban ba ye womu ma schools ahodo infrastructure so mu CB boy best omu provide chairs mono desks na de buy any table and chair aban de buy e de bio uniforms books aban de buy enti de bio na asesa maami e wan tua sika enra e na okoye okotua sika ti maami se wonya wonfa obani nko school na wonya ntua sika wokọ aka kire me se GS de krata beto abonte se mama ye ntua school kura na obaji sika no report na aban ene se school no endi e de na mo say free SHS me maka say anything free SHS meka ho asema akopem say the last person e be wona sashi su e be benefit